Peko akanes taufa, tene fai e lotu mo tarita. Tau kamata mua e polkalama konferenisme ka fai ngongo I he hoatani ko maumai e palemia ka mai ho e ki minister kabineti famole mole I he tomu o ahoni. Ko kolat ke fai pe hata lotu pe tukange ke e palemia ke ne hoko atu ai fataha anga o hoatani ke tau lotu. O tua maf ko mauta mai whaewane a Fiona, ma whawhetai he koloa ko toa peo e mo ui mau inasi ai, pa mo tāpu aki ke whaihanga ui ke whanua koeni. Whawhetai o ku toka lingo me lino I tonga, pa mau anu I he ngahiri lei ko toa pe, ko tāpu aki ai a Fiona. Hoa koeni o tua ku hene ai ek palemia o tonga, ka umai ho ek minister o e kabineti. O ku hene ai kau whai ongo, ki nau tōlok tuaki o ku o atu ai ngahi ongo, mo ngai whamatala, ke ngahi ngā ue ai pule anga o ku whai I tongani. Kau mau kole, hape a ea ai melino mo e to whai tonu mo e o whai e whataanga o hoa tā koeni, pe tuku ke I hape a langilangi o a Fiona, I hawhi pōtala noa aki te mau whai hoa tā koeni. Tā puaki mai ngā ue hoa tāni, pa ke tau ke I kau pepa mo a Fiona. Mau kole ne wafa sukalais ko alo ka ko mau whamo ui. Amen. Kole ke ek palemia, ke ne me atu, ki he whataha hoa tāni. Malo. O tapu e ki mafi ko tua tong. Whatapu ke ne awhio tamatui po ono. Pe he tahine kuinina na spau. Me whare ha moeof. E whatapu ke tama Prince Kalanit po to. Lukalala mo hoi ke whanua. Pe ko whatapu e pe ki kau takilotu. Pe pe he whoki ki he ngai whanua kuna o whengai akta mo tongani. Pe pe ke he tangatai whanua mo whewhino I whanua. O tonga I he ni momuri. Ka tā ke motuan tuan pare mea mo kau ek minister, mātua o whai whatongia ke tau whilonga ke ahoni, ko hi ko ngahi mea pe ko mau pe he whai tuan kabinet ki ai, o mau inga pe ke tau whai ak, pe kai ngā tai, mau whiwhia mau pe whoki, mau toi whanongat ka ki mautolu, o koe ke ia mautolu pe, koe whanonga ki mautolu, o mau inga ia koe uhi, koe tataki mo no whakalere, ho tau pure anga, ko tau pure anga, pau tau whawhtai pe ke i, koe uhi ku nekei, whakalako I whie pe, tamatui, pa pe tahin kuini. Pa pe moi whanua katoa. Ngahi wike kona tau maringu mai me ai, ngahi whatonga matangi, mo e uho. O ku tau whawhtai pe tau mai ahon, ko mama mai, pe ko tau whakamalo ki ai, I ahon. Pa pe whakamalo ki motolo, e kau whaiwa ngongok mo ihen, tau ihen mau pe whalaite, ko hiu ki motolo, ko ngahi whatongia, o ku mau whai, o ku tau whitokoni ak pe ko uhi koe whanua. Pe mau whamalot, malo au pito kei tuah ki mai ngahi whatongia. Kai ngata pe motol pe ke social media, mau ofat, taha katoa pe. Ko tui kai ngata pe he ngahi lea whalot lahi, pa kuai mai nihi kunau o mai ngahi mea whakaukau, mau tali le re ko tui, o ku mahu inga ia. Kai peha aho. O kuai ke tui rea maha taha o talmai ha mea, o ton ke matuanga kuai mea koko. Ka kou aho kou mou lea mai kuai mea ke whatondonu, mau ilo koe mea ia. Pe mau oktoko ni ia, tau whia ko whakawakai aki pe, ko hi pe, ko tau whanua. Taha whaka mea nei ngahi mea ko ne whai he kabinet tari ahoni, ko tokanga I kina, ko ave taha miliona, ke toanga I kina, aki nau tolu na uesia ko ne ngahi ua nai toki hoko. Ko I mission si buranga. Pea ku whai tokanga ko si o mai he tuan pare mea, nau ngai mo nimo, ko he ko wakai na nau osi wakai, talpe mo sāpate na nau o atu ke ngā wheitu ko na lahi ai uha. Pana whai nau wakai ki ai, pe na whamalo ke he kakai whanua na nau whetu taki mai. I tonga tapun pe mo muri, pe kua whai pa moi wakai ia ai ton pare mea pa mo potu ngā aue o nau pe ton whi mawai pa ango ni whai whakarerei. To whitu ngai no fo anga mo ngai mea pe wheu ngai ahoni, tā milion. Pa mo tuku mai ki tua ko hi ke ni potu ngā aue, ke nau whai ake ngā aue ko ia. Ko hui mahu inga o pito, ai malu, pe mo ngoi pe he tau kakai o kunau nonga, I wheitu ko kunau ia I ahoni. Pe whok mo kai pe mo paanga, ki hono tonga I kina koeni o mahaki whakaauha, mahaki koeni ko to I tonga I tengi, mof tengi, pa ku whai mo paanga kei ko hi ke lelo ua pe, e ngahi po kalama koe ko hi pe, koe hao, pe mo ui ai whanuan. Koe ia ku whamalo e mo tolko toa pe, ko tui ke hokoko te pe whitokonaki, koe ke ate tokon ko ni, koe ke lava. Koe taimta tau pe whok, o ku whai tokanga ki ngahi tokon ko ni, ngahi whare mo mea koe ia, mo whakaukau pa mo ngā aue,
ke ai nga palpare ma ko ni ke ua toi hoko I ka ka to ma u hau tau to lava ngai fare ko ni sayang ko tu ta he me u fai ga to ka ngai ka kabinet ko ni ai ngai fare ke ma lu nga ka to hai vai hau pe ai lalo ko hi ke tu at ko ni ki fo lot ko ke ua toi hoko ai he mai no fo ge nai ngai apia ko at ko ke nau si a lu ke nau fe au nau do fe no pe nau do lo ta vai pe ko tu ko ngai me hoko ko tu ko fai to ka ngai ke ai tuan pare mia mo na potunga ki hame ke to ma lunga ko hi ke no fo ko ka to hoko ma me da tau si ang ni pare ma kai ke ko tu ko nga ko ai ma fa ma lo pe ke mu ye more ha o pe ke ta more ai ni mo ui ko no wa ai ngo fa ma mai na fa ho ke kabineti e hon asi more o mo ui o ta ka po pula ko mea fa lolo mai ne ma o pe si ta na kit ane afi pe ko me ko mahino na I fara mahake to ta ko ni atu site fa ata mai be mo ngai me be kai hoko ta na kita e nefi ta ngoi ko to be ai me ko hoko ka ngata be ke family mo ta to ka to ka me hoko ki ta ta ngoi ko to be po fa to ka nga ke ai commissioner po ngai polisi pa be ai prisone pa mo ngai ku fika agi mango fara mahake mo ngai me ko ya pa ko ta hai to tuni ai kabineti e honi pa ke fokotu ha unity ki he fokotu fa ata mai pa fokotu e pachet ka hako ko ma inga beto ka ai me ko ni ko hike to koni ko me fa maman la fo genia o star fa maman la yo tai mo hoko ha matang ma me utai ri tangata o ku wesi ai fa ka ka ya tangata pa ku ka ya polisi fa fa maman la ko tari ko tau tol be fo ku mai no ku tau ki mo moi he fa ko ya ko tu ko ta hai nga me ku tau fa to nga ke le fa ta habe nga nga o ki hono to nga kina o kakai mo malu pe na tol nga fo ko tu fa sino at fa ta mai pe mo ha fa la mari na le fa ta habe nga toloni ko pau ke na alfa ta habe pa ko tu ko nga o ya o fai pa ko ki ngo pe ya ku tau ngo na I ene hoko mai ane pa ale tau ofa ke family mai kainga pa be mo to kanga ki pisone si ka popula tau ofa ka na tol ko hi ko tu na ngoi moi ko hi pe ko ngong fa va ko hoko ko ini kon hoko pe fo tu la hoko be tau conference ko ini ki he talangai o lang fa laga o fai o su ka ha ta walu ke wa ta pa wa ta ke ta ko to be ko doi ko mau fai amanak le ke ai ko ta wo mai ko hai ngai fa ka ka le ko hai ngai me ton ke ta fai I ta ka hau mo ta ho ko mai o alo te be o ke ta ho ful ka ko mai ko doi ngai sektor ta ta lang fai ekonomika ko fa sosiale ka ya ko mo ui pa be mo ngai ko nga ke be pa mo ta nga o finga o aki partnership pa ko doi fai nga mari ke fo fo la pe fa la ka pa da lang ai ka nga ko doi ko fai nga mari ke ta to ka nga ki ai ko tu ko taha ia nga me asimai pe me ka hau pe ko tau fa ke fo noa ko to fai pe tau holo ko ni a ko ni tu I tonga high school national center ko ia I fai pe ki ai ada fu fale pa mo me mai pe ki ai ko tu ko taha me mo to kan ka ngata pe le ko na ua mo hala tu me tu pe ton pare me mo to kan hala ko hi ko nga me le mo nga me ko ia ka ngata ben mo ne af o mai no pe wa to kan ki ai ka ku tentok me tu pe to kang fa mo fa ba to ang gai no lo pe na le mai hala lu la ku asi matato me na ai goni o du ki me to kan pare me ya ki fa mo puni hi fa ngai fa tu ko ya ko hi ka lava le ko ngui pa na gai e ngai fu me to ai ko tu ku fa ka pe kai fu no I o mau to kang at ne ngai u wa fa hang a o ko hi ke lava pe o le ai ngai me le ka ke ko nga hime pe yo ko fa lave ga I ani mo fa malo ai pe ke nga potunga we ke hoko do be ava go kai ho ta pe ka nga tai ko ta ha fu nga hime na ma ta la pe ki mo ka ha nga to mo o mai ke nga potunga we o si pe ha wi ke ta ha ke ku na utari at na e to ta na e mai ka ti ma dolu na ka pe mo ma ofisi ai e fe nga ke te ke me go ni pa ko tu be ka pa tau finga ka do pe ko hi pe ka lava va ve nga we mo to mai no ai ko fa malo be ngai potunga we ke tau hi be me ko ya pa pe mo tol ka to me ngai fa tong ka nga ta pe pura nga ko ngai sektor tak ta fa malo at ye ngai nga we ko ya te nga ta he ka te tu ko ang he ton pare me am ka mista ke na hokot pe do os ko ya pa to ya ha fe hu I mo ngai me be ka malo be
tap moe tangata ik palemia tap ke kau minista to ko kore ke hupanga I tal fatap kakato ko so no fa ke tu kai ata ke whakahauka te ki patongia koni ko e ulagi pe ko ngahi ai ngongo pe me pot ngau e fonua pe mo e savea mga ko la whaka natua ko la pe pena la he ai ngahi talanga whakawaki pe mo e tawhakoin ki he keri makakoloi kristai pe ko e deep sea mining na glava toki he wike ki muat ko wikosi ki he whakatahana whai fisi ko e tangata ik pare mia na e tonge me at ke whakataha ko ia kana e whakahako mai ki u lere atoa o whetongi ia ko whakataha ni ia ai ngahi otmot katoa e Pasifiki au kau ke forum ai ana e whotutu ia he Pacific he PIFS ke whai peha tala noa ko e tau mua whakataha ko ni ko tala noa ko tala noa pe ngahi whonua te kau aki me nau ngahi whakaukau me nau ngahi mai me nau ngahi statement whakau aki pe mo e kiri makakoloa ko ni kiristahi na kai ke aha whaitu uto uni kai ke aha pehe ke aha pahinga awa whangatu ke whakataha ko ni ko tutuni whakataha ko ni ko tala noa pe ngahi whonua whakamaa opo katoa ai ngahi tala noa ko ia o tok abere vai ke whakataha e kautaki ai whai a Kosi Solomoni pe tok whairewe tu uni e kautaki mei ai I he whakataha ko ni na mahinoi ko e whonua pe tolu I ngahi whonua ko ni na whakataha na na osi whakaha e nau pōpō ki he ngawe ko ni keri makoloa I Kristahi aia ko e tolu ko naulu pe mo Cook Islands mo Tongani o ku kaikaha mau pe ko e pure anga whe na whai ai hono whakahauka ko ni pōpō ki he mea ko ni na ule pau ko osi ai pe pōpō ia kana e ko pōpō atongani na abepe mono ngahi makatuunga mono ngahi whakangata mono ngahi tutuuni ai na kai ke pehe ke o atu pe pōpō ko pōpō kakato pōpō mono ngahi makatuunga kawa ngahi issue whaka atakai ngahi issue whaka tala whakafonua culture mo traditions ai ngahi fonua pe mo ngahi me whekau aki pe mo e moilere e kakai mo e tau mātau po koe whangota ai koe ngahi mena e whie mau ie ke whakamahino mo whakaiki ki mai he ni ihi koe nok nau te ke whae ngau e ko ni ki mua pe to ki oat kakato e pōpō a tongani ko naulu na e pōpō kakato a naulu e ki he ngau e ko ni ko tongaru e ngahi whonua na e ikai ke nau whakaha nau pōpō kana nau pepe o nau kei te nau tari pe he koe ngahi mea lahi o nau whi mau ke whakamahino mai he ni ihi koe nok e ke nau whae ngau e ko ni ngahi mea whakasainis mo ngahi mea whakawhonua ngahi mea whakaatakai ngahi mea kristahi kawe ngahi mea mo oi o tahi pe te nau tok whakaukau I rewa pe te nau pōpō pe te nau ikai ke nau pōpō ai ko osko ni whakataha ko ni ko mea pe na lawa I kono tāna ke ngahi whakamatala ngahi tala noa ngahi whakaukau whakamaa pōpō rewa awe ke whakataha ko ni kau taki ko e foramu whai I Solomoni pe tok whai tu ni lewa e kau taki pe hoko mea ko ia ko e ai ha whakotuu whaka wahenga whaka regional pe ko e taki taha I te rihe pe whonua ia ki honoloto ki he whekau aku mo e mea ko ni ai ko tu I he taimini te ke ka tu ni pau ia ke atata pe mo tau ataina ngai whonua ke nau ngai whakaukau ko ki me pe taha pe mi he savea ko whakamalaala pe na e polokalama e CEO mo ne ka ofisa ki mu atu pe ne la he ta fe mano ake whekau aki mo pe he toku o kuhike riskerekere me he senite valnoa ke he panga valngeau na este foki pe CEO whakamalaala he tio na ke hatu tuun pe he ia pene te ke whau pe he ia ko ne whakatata a ngai whaunga e ala tokonia e kere
whenga o e aki pia mo potunga ngowe ki he ekonomika ai whonua. Ko se ni te wala noa foki na tau le tu uia me he lao e tahiwa ua fitu. Ai ko whakatata ko ya mai e ki he tau nia ko se ni te ua fitu ko o si tupu ia o maalunga o pito ia o whakatata ko mahalo pio ko no vei liu tai mini ko panga walunga iau. Ai ko uhinga ia ko e whakatata ka na e mahalo na ki mauhala peni i ko na o ave holo e tala no pe he ko tutu uni. Ka ko whakamahino no kui kai ka tutu uni pe he a putu ngawe te ke ka tala no pe he ko yanga pe ia o e whakatata i ngā hi whela whuaki ko ni. Pena estu kot pe whainga maari ki he hoi ki whonua ke mahana whakaukau, mahana o ngai whakotutu ki ngai whakaukau ko ia. Ai kon whanau no ko whakotutu whakakaukau ke whae ha tālanga ki ha whainga whaunga e la vai ke toi whakatupu mai he whonua pe koe more productive e land ke tokon ke ekonomika he whonua. Ka te ke ka tutun pe. Pe ko hoko at pe ngai polokalama whela whuaki e potunga ue i ngai issue ke hepe ata pe ke ka kai whonua mo ka whai ngongo ke ave ke ha mo ngai whehui. Ko e whaaspe me potunga ue whonua lahi whoki e la aunga e ka kai whonua wheka waki mo tuai ngā ue ke nau ngai whi mau whakakere kere. Tuai ngā ue ki nau ngahi lisi, pe koe lesita nau ngahi api, pe koe ngahi whakawhekiki. Ka o kuwhai ngā ue lahi au pito ki he mea koe ni ke whengai ke whakaai whi mau e kakai. Talu ku hokot ke whatongia koe ni mo ku toko taha kotoa pe o ku whi mau ke sio mai ke a te au, o ku whakaata hai lahi taha kakai lava sio mai kau he aho kotoa pe, ke lava ke whakapawe e nau ngai whi mau. Whi au pito kakai ko ngai whi mau e ni hia, toi si i pia lava. Pia nai whakahoko e pia hono whakalava ngai whi mau ko ia, he aho pe ko ia. Ngai whi mau e ni hi, nai whi mau ki te whai ki ngā ue ki ai. Ko palapare mawhu ko kai ki hanga he kau ngā ue o whakahoko ki kakai, ko hai mea uktoi ke nau whai. Ai ko ngā ue lehe leo ka whai taimini ko hon whenga e kau ngā ue. Mo ngau e ka fo i keis o spea tala ki toko taha ko ia ko ha me oktoe pe ko ha tu unga o ia ene kore i taim ko ia ka lava ki fie mari e toko taha ko ia ai o ku albeta mi mo ia o ka tu unga fa fie mari e ta fa ko ia ta fa ko ki tali e ka kai nengo ke toko lahi pe ka kai o ku ke na fie mau ka fie ngai pe ki ha lahi taha ai kakai e lawa whai kei bakai e aho kotoa pe ko hi kai whakahoko e nau mai whi mau. Mahalo koe mea peo whikawak pia mo e potungau e savea. Ko e potungau koe taha koto ngai potungau e ako. O ku ke lahi apita ngahi whehuia ngahi mea lahi whikawak pia mo ngahi liliu na e whakahoko i he potungau e ako. Tua lahi apita kwha talanoa pia mo e media, le teo Katarina, maha koe tua tolen pe tua wha e mat fok ake ngahi mea ko ia ka ku kei whai pe ngahi kei hokat pe ngahi whakawhehu ia pe mo ngahi kakai pe nihu te ki fu mahino ka ki nau tolu na kua mahino he ka mataanga tau ki he kau ngai putu ngau e ako koe ku koe tau mua maha inga taha ke te au ko loki ako pe mo e whanau ako pe koe ngau e kutoa pe whakahoko ko whenga i ke whainga maarie, pe mo kaunga maarie aloki ako, te tau pe i he whakawhai ako, pe mo whakanau nau, kai lawa ke ako i le tau whanau. Koe ko ngā whaingo fua eni, ko ngā welahi au pito eni, he ko hi mo ilo ko toa pe tu ngā whakapaanga e whonua, pe mo ena ngahi whea moka ke he ke lawa o whakakakata whakaanga taha e ngahi whea mau ko ni. Ka whai ngā welahi ki ai, ka mata mi kau whai ako ke whakapapahoi o ki ai whai ako i he loki ako ko toa pe ke whai ako e whanau pia ka pau pe o kua ki tono no o kulawa pe o whai holo pe ngahi whi unua ki whakaloto api he ngahi api ako ka koe whika olua ki ia ko loki ako ke whai ngā maari nei whuk pia mo ngahi whakawhihui whikau aki pia mo hono te whakawhuk mai koe ne CV i he form 5 na ku tofia kwa matala ngahi uhinga o whakafok mai ai ngahi uhinga whakaako ngahi uhinga
whaka professionale piki whai ako, pe aku mahalo o ku ilo kotoa pehe ka whai ako, e ngai le walo ko ni, ai le le hono to e whakafok masiv ko ni. Nei whai whakataha pe mo e kautare kita ngahi ako siasi mo ngahi ako ko ke kau ke pureanga, pe na nau fia au pito hono whakafok masiv ko ni. O se whakahoko ke nau ngahi api ako, pe au koe fia lahi i kau whai ako, po me kau ngā ue, e ngahi ako anga koe ni e ngahi siasi. Ka pau pe o kumouto e fie ilo ange ki he te whakaiki ke ngahi mea ko ia, te mōlawa pe ke mōtala no ki he Palestina ko siasu Wesiliana, pe ko tale ki tā ko e siasu o Sisuka Lais, mo kau maunen ngahi au ki muini, pe ko hataha pe he kau tale ki tā ko e ngahi siasi, ke nau hanga whakahoko te ai lelei mo nau fia i ta whakoni. Ko e mea whaketaha o ku kei whai ai hoha ko totongi ako kone e pureanga i ngahi ako kolisi. O ku whatonga i kono awe koe he kau whaiongongo e fo i konga ko ia o ku ke tala ke kakato. Mo tala ke mahino ai uhinga o mea ko ia. He ku awe ngahi ngongo ni ihe ko whanongo mo lawa i o hangenia na e o silere mai ki mua e polokalama ta e totongi ako pe ko hono ta ofien. Ka ko whamaine ne te keke kamata mea pehe ia. Ne eke to kamata he tauni. Pe pehe rewa ke oua e whakahoko e mea ko ia. Ko e peke mahinu ke he kai whonua, pe moe kau muri, moe kau papalangi, o nau lea mahe nau ngahire ti o mau e fui mau hala, na e o silere ta e totongi ako, pe au hanga ta ofi. Ai o ku hala e fui mau ko ia. Ko e tonu, ne te kai peke kamata mea pehe ia. Ko e whakotuu kana ke whakahoko i ngai uhinga lele au pito. Ko ulaki pe kauweni he fo ilaka na ikai na pehe na laulanu pe na filifil manako. He ko ngahi ako pe e pure anga. Na e ke tai totongi ako. Ka ko awe fo ke kau whai ngongo ni ihi o pehe mai mamani ako e ako katoa tongani. Ai na ke mo awe ka kato e tala noa. Ko tala noa ko ngahi ako pe pure anga na ai ke ta totongi ako. Ko ngahi ako ngahi siasi ai ko mama fange mo lah yang ngai kavenga na ke fa hala wiki ai. Ko tau fe hui le pe ku fa kristian le fe le fa nga fa kau pe. Dolotonga pe mama ataha pe totongi ako pure anga. Ko mama fa taha to ngahi ako pure anga ko tonga side school o pa anga fitu hiva I he temi. A fika ulu aki. Peka pau te ema ki toi ki toko taha o ku holoi fua panga no tolu. Peka pau te ema ki toko taha o ku te holoi fua panga whaua. Pe ka pau kua hataha kua koe side school o kua hano toko o kua koe tonga high school e fika ulu aki e fika uae. Pe kua whainga ako pe pureanga. Ai o fu maa au pito te tongi ako ia. Pe te tuha kere vai ke ta ofi. I he koe ke ilo poka hai uhinga ki ai. Ulo aki te kei ki whanonga weo ko launga hani ihi. I te tongi ako. Pe kua whai ha savea, whakafonua, o ilo ai. O kwhia mau he kakai ke to e te tongi ako. Ko hono tolu, ko ngai siasia o mamafa ange te tongi ako mo kawenga. O nau fua pe nau tole nau kawenga. Ai o ki kai ngata pe he laulano e foi tutu ko ni. Kau tu mau. O kai ke hano uhinga. O ku kofiu he whenga pe kai uhinga foi move ko ni ke to e totongi ako. Ne o hake he ni pe he tokua. Ko mea ko ni na whakotu he pacheti pa ko e lao. Pe lawa pe ke tokili wa ke lao. Ko whia tātka motore mea ko ni. Ko ngahi pacheta e potu ngā au e ko toa pe e pureanga. Ka no e whahai koe, o ko unu silini me whahai koe ke whahai koe. O mea kui koe vai amen. O hoko mau pe ia, mea whakapotu, mea pe lo te potu ngā au e, ko ni lau mali e le pika minista panga, ko whakahauko mea koe ia. Koe ke te whau halau i ki ai. He ka pau e whakapehe ke whakalau i, ai ue i ko toa pe pacheti, ta e ospe ta uni mo tau whao lau ata pe ko foi vai amen ko toa pe pot ngā au e whao hono lau. Ko mea ia ko ia ko mea whakapot ngā au pe ia, o
o mai ke minista panga ko ni lau malele pika whakahoko. Ko mea ko ni na os lau malele ke minista panga mwhare panga. He ko hiu koe ke mōrea panga e pureanga. O ku maa ue panga e pureanga. Pea ko mea whake taha ke mo mantui ka whaiongōngo. Kono to'o koe ni ka pau e to'o e totongi ako. O ku to'o e miliona tupu me he revenue e put ngau e ako. Koe to'o ko ia e ke wahe peka o whai ako. Ki totong pe uhila, totong pe moe vai, ngai whakamore koe kon whakalere u ape ako, e ke ilere pe ia. Ka e tāpuni mai mei whe, ai miliona tupu koe o puri he totong ako. Ko mea rewa hoko, e tānak paanga tongan kātoa ia i he mea o kui koe tex. Ke tahonga rewa e tongan kātoa e totongi ai ako, ai ki nihi toko si, o kua koe ngahi ako anga e pureanga. Ko mea koe tau whakau ki ai. Ko mea koe pehe uk tai uhinga, pe uk tuk mau e whakotuku koe ni. Pe ko mea taha, te kei ke whakotuku e ako ko o si mau e ngahi. Whakamatala me ngahi mātu au ako e nau whanau hau ka pureanga. O kai ke nau loto nau toke tai totonga ako e nau whanau. Loto pe nau toke nau totongi. Ko hiko taimi ko ulele e ako e whanau, nau fia na nau kaunga ke hea koe nau whanau. Na kei ke hea koe i ki e tuku hau e kakai. Pe mau rewe mo nui e nau tolpe. I mea koe ia. Koe ni i hiak tau pehe pe uk nau whaingata ia. Ka uki e pe uk kalap kabatonga uk nau toko ni. Koe ke whi mau ia ke fuwhaha fu. Ta ofi totonga aku whakaluk fua. He uku ke lawa pe kakai ia fua e ako e nau whanau. Pe maa nau tapo aki. Te atu whatatāko ni. Ko ngahi ako, kātoa, o koe me taimi kou whakanofa e nau kau matāpure, o hange ia fu kātoa ngā. Whai fu ngahi pola, whai fu hā. Nai ka matanga tau ni nau kore ke kaupure ako, ke ta ofi. E mea ko ia. Hai whaunga nau taha ke whakanofa matāpure, pe whai ia, uloa ki ua ke whimau ke more taimi ako, he whae et whoke whakanof matāpure ke fu aho kakato i e taha koe whakanof matāpure a tātāpe. Ai ko uloa ki, o e mau e aho ako. Ua, whakamaa e ka winga ke ngahi mātua. O te whakangosia e mātua i he ngahi te pile mo ngahi kato mo ngahi mea koia. Kana hau pe kau purea koe ni ihi. O kore mai, koe kore e mātua ke aipe mua. Te nau whakanonua polo kalama ke haaftei. Ka aipe mua haku nau whimau pe nau tōreo ku nau whia ke whai ngā ue ko ia. Pena tarang pe ka pure ako sai. Ko na uktuuse mu polo kalama haaftei. O te whai u wau ko na whai ki mua. Pe whakamahino pe ki he mātua koho nau loto. Ke nau whai mea ko ni. Ka kuika ko hatutu ina pot ngā ue mo e api ako. Pe whai pe mātua. Mahalung mo mea pe koe te pile taha. Kono mahu inga no ngai, mahalung si e taha fe ia. Koe green basket te taha, o koe laka pe mo ia he taha fe. Koe harewe ki totongi ako koe, ki ngai fu whakamore, o kuroto maafana pe mātua e ke nau whai e nau tolu. Ai koe mea koko uhinga koe kei, o tātai uhinga, pe mutu mau, a whai whakotu koe ke toi, ai totongi ako. Mahalo koe ngahi, epe ma ngahi mea kehe ka koutui ko o se mahino pe ki mautolu, menu ke kakai whanua, ka koutui ka tuto epe ha mea kehe, te uwhia maari epe ke utari he whihu ki ai, ka tukuang whainga maari e koni ki ha taha kau ngā minista ke hoko atu. Malo. Te ukole ke uhuwhanga pe ngai whakatapu ko whakatapu ate ngai whakataanga pehe ni, kai atape ke whakahokat pe ia e o ngongo pe me pot ngai mo ui whikau aki pa mo e tau maha ki koe ne ukulolo tonga toho tau whanua koe tengi whiwa pe koe moftengi. Koe ma o whamui taha e na o si tu whakiat pe i ngahi i he mitia whasosiare pa mo e letio koe toko te au ni mawhitu ko nau mo ua
pe sivi I le pio ma o na mo ua I he tengi. Ko toko te au ni mafitu pe au positivi ka oku toko lahi anga e kakaia oku na o mai o na whakafotunga tatau pe pa mo tengi. Mahalo ko taimi hala o whai e hono sivi. Ai au mau iro pe mautolo ko fika ko ni oku si anga ia e fika totonu. Ko o sene aho ia taha me he report fa mui ko ni oku tu iau o tu lahi anga ai tengi. Lahi taha he to e tengi ai vavau he taimini. Ai ana e ko e report fa mui taha na fitu valo a vavau ia. Sorry. Fitu valo a vavau ia ka ni menima tonga tapuni pe ua fa a eua. Whakatatau koe ke population ni ukulahi ange ai wesia o vavau mo eua I tonga tapuni. Ai au kulahi lewa ukua e ngahi ngā ue lahi ia ke whai ki hongo vai whanua koe ni. I hono whenga I ke tokoni mai kakai e whanua ki hono whakamaa ai a vavau ka uma a eua. Pea mo tonga tapu pe ia ke hoko atu ko inga koe tau uho uha. He koe osene uho uha kai se tolo vai ka he lahi lewa e asikon koe ai ike awai. Koe kore at peke kakai whanua hokat pe mua hono whakamaa mo ngahi api tata te whito mo ngahi whaitu o mo nofo ai pea mo ngahi ako anga ngahi ngawe anga ke oua pe aha whaitu e nofo ai ha mei vai he koe ki mei vai si pe e lava e ke hoko ai koe whanau anga ia o e namu. Oku wai whamalo lahi ke ngahi kupu whikau aki oku ai kau ai ngahi siasi na wala mai koe ngahi ako anga koe koloskula whamolimole peku whaangalo ia au ke uhanga whamalo ia ngau ai koloskula I tonga ni na nau osi awat nau tolo whai tuwha tainamu ki osa tonga tapuni vavau pakoutui pe te nau au ki eua pa mo hapai hono whai o e tuwha tainamu. Whamanata peke kakai whanua ko e tengi ko e ki vailasi o ku ave holoia e he namu. Ko uhinga e mea utauhanga tamatei ai whanau anga e namu he kakai ikai ki aha namu he kai ki aha tengi ai tongani. Ka koe kalas namu koen kong ne ave holo ai tengi o ku I tongani ia pea paurewa ki tau ngau e whakataha ke whakasisi I hono whanau anga he koe mea pe ia e vawe ai ke holo ai tengi. Te pe ke holo ka tata te whito en ki vavau. Ai au ku wai kore ki he kakai e whanua ki he lolo halai walu ke mo tokoni mai ke mo whengawe aki pa mo mātu a koe na ku osoat me I tongani ke mo whengawe aki I he ai put ngawe mo ui ki hono whai e ngahi a ahi kolo o kulolo tonga lere atu he ahoni I vavau pa koutu e hoko atu pe ko hinga ka whai amu whakaholoholo ai toa tō maha koe ni I he whanua koe ia. Ka kou whamalo lahi atu ki mautolo ko toa pe whamalo atu e ngahi pou ko toa pe o mai ki ngau e apot ngau e mo ui. Ko e weekend tau hanga o whamanatu ai e mahu inga o I kakai whewhine. Pa ko e ahoni ko e na u lere atu ai ki whakataha pongpongia whikau aki pa mo e mahu inga kakai whewhine. Fie mau kakai whewhine ke mo wo o ako, pea mo wo o mau ha mo ngawe, ke mo lava pe o fai tu unika ki mo tolu. Ko me ene fasisi ai a tāmu whamamahi. O vata. Ko le be u whangawhatapu na si mea toa ke palemia. Ko e malko ngongo le tahmi putunga ngogo he aho ni na e tiglea he na loto e kapnedi ke tiglea o niwa ko Organic Islands. Ka bau mo eke po ha meu tiglea e o niwa ko Organic Islands. Ko pui toa ko ni bon mai ko me niwa he tai ni mi. O si a o whanawao ki niwa.
ke he tō kawa. Ko whiawhia au ngā hane ko au nau alo o savea i koe ongo niwa kere ma pe i koe ongo niwa. Ko mea o whamamai ta haa koe ngā koe tamo umu whai koe whanawao. O alo ake rewa whui kakapo o koe diffusion pollution. Pa koe ni alu pe koe matui koe mawanga protein lahi taha koe a niwa fo'o. Koe la pila koe he ano. A koe nau pehe atu pe o se tolo. A koe nau se tolo koe inu he whangala pila. Ale vai whangala pila accumulate kona ia nau tolo. Kai le vai tau tolu e mea koe. A koe mea u whekea tokanga. Kake ngata pehe ai. O koe whangi tōkawa koe ke hange koe tōkawa. Ni kui iki pe tape ke tau hapina tō fuse wāo. Ha, kawa koe ila pu hau kunga. Mea, ko niwa tō tapu kala mai au fulahi au pito whana wāo ia. Ai koe hale wa me te mau whako. Ne tuko he tai nimi te mau ngāo e lewa pa mo e TNYC. Pa mo SPC. Pa mo e Live and Learn. Ke mau develop lewa ai organic standards koe ango niwa. Au koe process o koe participatory guarantee system. Ai koe huinga te mau ngāo pe mau tolu pa mo e kakai o develop system koe ni. Ke develop ake u produce koe products koe te nau market i o label organic. Ko toki hau koe legislation koe lao koe amui, toki hau ia amui. Ka koe ne tuu ia he taini. Koe ka mahu inga ke iaha tau feitu i hen, ke tau lawa whae ngā koe ke tau hanga o tesio, ke peke tau ngā koe ni koe. A koe ne tuu he taini mi, ko si loto lewa pa mui, Pranu si la ea na o si sea pa mui Deputy Prime Minister, ke revival le piko koe, ai pungai ngoe koe whaama, the tune of 500,000. Ai te naulao na tō whae u tesio ia. Ango tesio koe ki he, mea koe, ki he pollution mo, mea lawa mo ia. Ai koe te, kako mau, mea koe te mau whinga ke to expand ke lawa tesi pa mo, food analysis, tesi mo mea na wosi lawa atu ki mua, pesticide residue. Ka pai lawa ka atoa ia u tau o stu lele se taini. Kai ki te aha mea ka pate aha whehui, ko mea peko loto ke sea mo to he tainimi, e whia po tunga ngoe, ko lava tikilea. Ko mea no ko whangi moto koe hapai koe whanua na whao mea i pa mo wawa, mo mea, koe hoko atu la peke tikilea mo na tō, malo. I tāna ke peki mea koe ni o skepa tuku ate taimi ke mou whehui. Koe uraki na mautari anai ke whotu e komite kabineti, ke whasio ki he pilsone. Tātu whetau e pilsone hua toli. Ko ik mo ilo pe wenga me ko ko hange ko me ke fai to kona tap o me ke na to ko ne ne fra de parliament e ta na ki tai pongin po ko pe me ngai me ke fa me pulanga ke si ke po was fotu pe ko mi ke fai ne si o ki ke plisone fa lu fu me ngai me ko 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 e pe be fo ke si ke ngai plisone ko i ngai ot motu na pe e wa pa pa mo va ki he whalele ko hike ua te tau tangata ki he konvesio wha maman lai ki hono tau hika popula. Ko hono ua pe koe aneafi na maua ahi ki he whahianga papa koe ni toko mololo. Aotearoa tonga timpa facility. Mana kua sanga pe whamatalat na maua ahi ki he tu ringa ngā vewe tapuhia. Pa koe wane maua ahi ki he kautaha koe niko. Tupu e maua ahi koe hiko mausio ki he whai tō papa koe, whai tō a kau koe ai. Pea, os ave pe tūtūn ka nau tō, ka nau whai pau ke he report na ka nau tō he wano wataha. Pea, e whai hono sivi kātoa o e iria koe ia i me, i he lepi e whakakakato he potunga ngowe. Ka he taimen koe ni e whai si whakuata o e mau anga vai e he potunga savea koe nau tō koe whatongia koe. Ko ne tūko ia, koe uhinga e mau alu koe ia, koe uhi koe tawha koe whakaatakai, pa koe au e regulator koe ki he atakai. Ai te mahokot ki ngai whitu ke, hange koe tauhianga lolo, tauhianga kasa, mo whitu koe hangai kemikare kona tauhi ai, ke whababau i koe ke alu ki he atakai. Koe mea koe mamai tai miniu mau mau e me ngai sivi, koe koe metal, maha koe whengofuangi hano atu whapalangi. Koe mea koe arsenic, koe uka mea, kemikare. O whakatu tāmaki apito ka pai au ke tau mo anga mai. Pea kai ki ngatai te mau ngāma po ngai moi ke mau au atu ke sio ki he. Ngai vai koe tau mau koe ni. Pe ko o hake vai koe a me whio mai o whakatau mai tau tolu pe unau whai pau ka ngai tūtun whakamaman lai ke mo ui. Ko whakalufua mau ngai koe nuk whai koe ni, tau te whitu ke po ngai me teki. Kono whengai pe ke whakapapau i au pito.
o ai ha mo malo ka kai me ngai ngawe pe ai sektor ta ta e te o ngata he ka e tu ka pepe ku ai ha ngai fe hui ma mo to ka mi san ke hin pe ma pare mia Alo, ik pare mia. Eu ki fe hui atu pe ho me ka ni mai. Ki he ta milion na ko ku tuku ki he to ko ni. O ku wanga fa fe fe no fili e kakai ki nau ma mo nu be me he pa nga ta milion na ko ni. Ko os fai que sabe a konga fuken ko ngai ku vai pe konga ko ni ngai we fatu pake a we be to ni pare me we be no ko mit. Ai ko be he kakai fo no ka pa wa mo me te ke ma mai sabe na fai mo fa ho ko me be ko mit ko ya. Ko na secretary pa we be no fa nga we te nau o hanga me ko te nau bakai me ko ya kon tu spena ko ya mau hau fa pa pa mau fa nga ko ai ko ne funga nga we ya no Whika ki pe moe mea nei whai he ik tokon pale mea whilawe kon moe ko miti ko ki he pilisone ka ko lawe whoko ku he malmalo e wheito ona o kai mea au ki ha mai hake ko mea kona ko tape ko mole mo oi ko man tēnā e mea pēnā hoko he malai tō tahaya ko e whangata ia whāta mai pe nai kaka e mea ki olonga ngā pana e whātala noa hake pe ai tangata ik whai whekau ke si whakolikoli ke hifo ko wheho peka hai mea hoko ko ki toli he taimini o ko kei whaka ngā ue i ai toko tā whai whekau te ke whetaulaka ma tāku ni tā mai na liriwa ne mo uia ana ko ni tā noa ki ha toi tahangi ka ku liriwa mo uia he tala noa ke whai whekau peko inga ko to oia he si pe oku peko ha inga tu uni ko inga ke oku kaulele me ako ia ki ai peko hai tu unga ku ai whakatahape mono si ofi na toko si e nau kau ngā we pe moe toi haka ni ifo oe o atu ko i ko taha foki e tau ngā we ko ki ha taha ku ne whaiha whainga urunganga o ku kai ke sai u tau foki rewa ko mea whakalau maari pa u tau ngā we ko noloto ke ririu pa ko inga nai whaifeka ia ko hai whaifeka wai kanai ka ku mahino o ko whinga ko whaifeka mo i kumisiona wai ngai mea unau tai whimahino aki ai ka kuma stano ma to ke whangata ko hae wheitu ko ke nau ngāwe ai e ka ngata ai pe ai o kutu ai mo i palpare mai ai whaifekau mo i kau ngā whaifekau kehe ko tang ka taki mo mai ko si suklais mo tape pa ko uke u whahe taimini o mai o nofo ko e si kakai o kunau whainga ke mo ui pa ko tui ko tahai e mea ko mau stano aki ai whau taha mai o tau wivi Pako taha uhinga mau to mai kabinet ko ni o ma komiti ma to sio vakai ang hek mau si vakai ibe kusai ngai me mau si vakai giai os fai nga o ko tu fo ke nga hi talele de mai me tahi va mo frutu fango frutu pe tau ko nga o fa fai fikau mai sa spesiliana e nai fo ke tu nga sa ko sirio mo lo be ko sa ko sirio ko ibe sa spesiliana katolika mo england na be ngo sa ko anga be sa spesiliana pe alere mai ai ka ke ko ke tu nga ko ni Pag mau stano be mo whaiwhikau ma me komisiona, pa tau me whaiwhikau na si hau whietokoni ia. Pag whaama ta mini ke o ke nau mea mai o mau taha hen. Ka ke ko tūnga kui hai ta mini. Pag o tui whataha pia mo e ngahi. Wai be ngai mea whaiwakai ki ai. Hangai ko e, na whaawhai kui ki mua. Pag taha ngahi whaamu na pehe, ka pau ka solo vai ni ku. Hau hataha ia pa pehe me he sia siu koe ke pehe wai ngahi whito ak pehe ni. O mhaung ki lakai whemahino aki. Pa koe he lao ia koe be, ai mea koe hai whatongia ke ne whai. Ka koe ngahi pōre u hai ase taimini. E whiinge wha u taha o siofe palpare mā pia mo ngāui ke koia. O si whai tāla noa ke ngai mea koia. Whakafoki mai ai ngahi whingaui aki ke nofo taha. I he tonga i kina ai kau pōpula. Pia kou tui koe taha ia, pa pehe mo kau ngāwe, koe mo tokanga si kau ngāwe. Pa pehe whoke ngahi nofo anga mo ngahi mea koia. Kai ke koe ngai koe mea koe taimini. Ka whai pe ngā oe ki ai. Ai ka tuke taimini. Ka pai hoka tupe, ai whai whikai oe siri ana toki ose whektaki. Ai whektaki. Hei taimita tau whai ngā oe moe ko hiki lawa ke nau whengai aki pia moe ngā kauha whikai oke o ku nau i ai. Kai ke whai ngā oe kia ko mit ko e. Kai ke ka kone tūnga ku iai tau mea mo tau lotua. E ku atape whok ke ngai siasi. Ka pakuaha ni ihi loto hoi ngai siasi ko ku anau whanau. Ko ke whai pe moe whitokonyak mo nau lapa pe ke nau maa ahi ke nau whanau.
ai ngahi mea pe ke whakalahi mai pe i kai pe ke ngata pe he whaiwhikau kui loto ko tu te o ngange ngahi mea ke ngahi siasi ngahi whamiri kai ke kako tu he taimini mo i pore ko oku hoko Koia uhinga pe whai e whehu i ko ngā ko lahi ngahi interview ko mauhanga o tānaki mea te nau tau te whito i he mea koe whalawe mai whaito kona tapu. Pako nau uwha matala mai ia. Koe tupe nau liliu me tātano mai whai whekau. Ka kohange koe alu koe ne mea ko lahi na ko tauholo mui tau tau leo koe ki tau te whamau ingai. Ai whatongia wha whai whekau. Koe ki whehu i bea kai malo au pita. Kai mahu inga ia. Iku sepe me ni hia. Na si alangi ko mau na to taina to asange ko mau abi o se hiva he weekend. Ka koe ku foi te uma lerei ta vala ka koe me ko mai no me ka te ko to ta ko na mo ui he fa fika ta. E fa fika u ta. Ka ku tau tui pe mo fa mo ke fa to kon ko ni mau inga ko e gi be ten lava hamusi hata. O hok ki tau tol ko i vie ke hamusi tangata mo ri tangata. E ke lava e tau tol ri fa fika ko ia. Ko tui ko fai ngā oe ke wha utapo mo fai ngā oe ko ia. O mahui ngai. Tau mea whai toka ngā koe whenga i tau mātua whanau almu ngā siasi ke ua hau ke tūnga koe ni. Ka koe ni tuhe taimini pa ku tau tue sio ka hanga e whale re whai. Eki pare mea veu ki whewen ke mene ke mea mai ki he langa koe ai whale ke lava tuu lelei i he wheliru aki koe po ke hanga koe ai whakangatūla. Eki pari mea mai koe mea mahu inga ne ke mea mai koe kei he koe whehu i koe ni ke tawhaki koe ai code koe, ai building code koe i tongani. Ka wanga ku sio koe ke me lahe ai langa ku whakahoko i tongani. Oku kautaha langa mi e sia. Poko sio po waha regulator ke nanga regulate koe ai whunga langa koe ni. Eki pare mea ka pau o se tau whakataha whakamitia koe ni mo koe eki pare mea. Ka pare tau ki luet pe koe ki lalo. Mau koe mua pe whare koe ni pupai mo e tawhaki koe na night market koe i Halavuna i taonga basko Halavuna. Hufanga pe whakatapu eki pare mea. Ka te urea tu pe wherea koe ni mau koe totonu peni hufanga pe whakatapu koe oku namu kū. He koe paku wanga e whakatotolo koe ni koe sewers po koe septiki. Koe whale pe koe niu tau iai ek pare mea. Where u whare i tongani me wesia pe mea tatau. Pa taimu ko whai koe whakatotolo koe kautaha langa tat me pe me e ria koe esia. Pe waha ta whaki me pere anga ke nau lava taofi. Kei taimi. He whahoko koe whariki po koe. Ko katamalanga umbo whahoko koe hamea koe ke whakose koe whare. Ke lava o ta ofi mea koe ni he koe hangu lau koe tau foreshore ai ni koe tau whetunu taki mai koe waka meri nau hifo mai pe koe nau hifo mai pe koe fua mea pe oku nanamu koe mei tonga ni koe kū ko wanga pe ki ai atu na aha mea ke tokoni ke tau whanua malo Tono no e ko hili an ko ha ko te min he ngawe ko tem kono ko ala te ke potu ngawe e alwe ke au ke me kono ke tano ke ha ko tano ke nei ko fatongia fo ko ngai por ngawe no mai ka au e me te ki be moi ko regulate ko to nga e u ngawe ko fai e ko ka ke tu nga na to lalo na to ngai me po ke ta ofi au ia ko langa pe ko me ai tahi fo lava tahi pe ko fo lava puna civil ne fai mai lang me na tok ne alo taha ngahi provider ko ne internet me telefoni o langa tau ai tau ko fai ko communication ai ko fai ko taha na fai pe na ma to check ita ko ke hape miti me moi na obe na do ria langa be na tafi ai mo lama issue stop work e ma dolo ya dem ko ke na fai pa wa ke ngahi tu ni pe sivi ko ma pe fo sivi ma dolo ke ma pe pass pe mai ba ta fa ko tu ko me ko tano ke ko hili ngai tono no po ha mai da min ha me ko tau sio e fale ko ni ko mo fe pe ke fa ka to mo fatongia he la mo fusike ya ko tu ko hili na ke pe ma fu ga hanga hinga ke na ho ko ai ko da ko no ma te e fusike ya o be do be me ko ke a ta kai ko me ko ki he langa ko me ki tahi ke flau wa tahi ke fa puna civil ko ni api ke tu nga fa talanga ta ke tu ni pa atu le ba to no ke ta of yo te na tu fai fatongia ke fa ton a ke me ta ko tala ki he tomolol mo lianga veve ko itapuia a to mo mahina e o ke mo fai pau ke pa ko hoko tu le ko no fa no ta te ki na to ke no fai to ton ko ta fa ke building code
o ku ia ngawi ke review ke review e building code pa wai pe consultant o mai ke anu sila ke na fa hoko e nu sila mo se ke mo hanga review e building code sio ka ngai mata mama pa mo process ko enforce aki ke tonu mo malu mo ma Mo mole pe ko nga ko kumi fainga bali e ke he fainga bali e ko eni ko e mahalo ko ka veinga talanga ilai taha e weekend ni ko lulu tai ka ko e uhinga foki ko e fainga bali en ko feito una ku le to ai la kanga ko e palemia pe mo e minister paanga ka ko le ke e ke fehu yat ka te ko e ho o la kanga ki mua ko e tokoni sea i e poate ai riotonga he wawhetahi vai. Aia na ai lipoti a tita ko e Airline Task Force Final Report. Ko ngahi whehui ko e ni he oku tautou o hake ai me ho kabineti ai ke mao ha mo ua ai riotonga ke mao mo. Ka tupe mo ke eke atoange ke whakatonu ki mai pe ko whahalaki a homo whamatala ki he atita ai ki he lipoti kone atita kone Airline Task Force Final Report e wafe wa tolu ai ko haun me talene lipoten me wafe ta tolu ai riotonga fe unga mo ua ko ai riotonga ke preanga me valu miliona poinen valu poinen noa fa miliona breakdown i ai mo ua ko ni ke breakdown ye ke foi ko ngai tolu ai ka ke rental arrears ta miliona hiva kilu tolu mano fituafe ni mangea mani masente ni maua ko cost ke maintenance o i paanga Amerika ta po no miliona pe mo recertification o feunga ia pe mo ua po ni hiva miliona ko ngahi fakato ko ni atanaki ko ni mo ua ko ni ai riotonga ke puleanga o ke amenga mo wa ke he ki tua i he u business ki muri o hange ko ngai mo wa ko ki he MA60 fakato mo wa ko ya ko foi ko mo wa ni ke foi mahina e tolu ai riotonga ke MA60 fe unga me panga Amerika e wa kilo valmano fa afi hangea o kai mo wa ke sa pa ka taha ko ha na tori sa pa ke rental fees panga Amerika e hono mano fituafe ni mangea ka pefo ki ke reserves ko ni ai ale pau e va ai riotonga pe mo ka taha ko na tori sa pa ko nga hifika ia ko o silava ke tata naki mai ke eke atu ke fetu una ko e tokoni sea i he poate ko ni ariotonga i wafe tahiva ke fatonu ki mai pe nga hifika ko eni i he ki fa eke ko ni ke fakakato pe ngai famatala mo fakatondonu ngai famatala kai lava ke fakakato e maunga awe malo kai malo abito ko tui ko fehui mau ngai ia i he ngai me ko ni ulaki pe na hua kamata i he mea i he luluta i he kautako riltonga i wafta valu osa u a kosi wanoa wanoa ai tami fko iako o si koe ke toi fili au ke toi hoko atu aku o si whanofo koe ke sai whanerea nofo pia koe kore mai pe to tahana ana o ke kana kai ke usi toko ni se au ko au ia koe alpo tare kita ai ko tuku fufo tai mine ke aha tare kita ai kautako ni sa koe ngai maua foko ni au tau lavi koe ki ai o ku uhinga ia hena tare pureanga ia i he wafe tahani ma talo no mai koe ne e mai ono noa. Heo tami kona mai wai 12 wakapuna e ua pa mai mo e mai ono noa. Maduka e mai ono noa. Mai lua pe whaku me se aina. Koe wakapuna koe ni e mai ono noa. O teke ke tari whakamaman lahi ia. Toko ni be ia o mai e se aina ka ngai whanua. Teke tari whakamaman lahi ia. Kana e pehepe tongan ke na ngoe akpe. Sai, kana e rewai tohi area pau ke hanga e kautaha real tonga. O ngā wei hono whakarere koe waka. Pehene, koe ni awike ai waka, ke ni tonga ni kautaha o whakarere. Ka he tain tatau, ko hai paanga purangai maumi ai. Pea whai lewa e fu i area pau koe ni. Ai ena whai area pau koe ni, pau koe ni rere ko toa pe fiha mau he puranga. Ai kau e paanga koe ke ne mai hua. Pau koe ne tokanga e ia, ka ha mau tokanga i pe e ia. Pea no tolu ka patea hanga hi fie mau ia ke toi ai o whakakakato, ke toi lava toi puna, whakapuna ka pau e tuu. Pau ne fai e ia ia. Ka ko mo lawe pe foko e mai ono noa.
ko taimi ko na ko na palo pare mai ko ai vaka ko ni fiu fenga ma to ko tu foka e Pasifiki ko ka ta ko ni ko paso ko ka ta ya aviation una tonga e mai ngai vaka e Pasifiki o ka wa ya tongan fa politiki foka me ko ni kai ke na ha una to lu ya fiu tek ko ke na ha u hata ke ka hata ya he ko hi na e ai nu sila mo seria na na ka me to ngai me ko na na te wai pe na na i mui na do I he me ko ni ko me na tu o va ka flan pe atu ke mai nau to e fenga ta ma te ba ki mo ai ko covid na ha ma ta va mo wan noa tu ko va ka ko pe ai ke to ha ma ta to e fi ka o mai ko me mu kana to ta na ha he pau ke ha mo be to ta yo si ko anga va puna ko ngai me ngawi ya ko be ta mi expire os ko os ko ya pau ke fe tongia pau ngawi de mo ka ta ha ko ni pura anga ko na tonga e me na to aviation ne we ko get ta fa ko ni ko e civil aviation he patunga ko na to ta moi na to na to nga ai ka ke lawan to fa me ka na tari ai ko ha we to ta ha ko ni mo ki na to lo me va ko na me yo no mo ta af kai pe ke to kai fa ke to ha ta ka ko tu ko ya pa a ha ko to pe tu pa ko ta na ke pa nga pa ma to ko me na lai pe he ai o alo e fufika e ke tunga ko hui ko ngai pa ka ko time phone na fa ai ko ai are pa ka ke amana ke ho ko ngai me ko ni ai ko ta ha ko pe ko pa ko si fe tu ta ko fa pa ke mau sio ke me ko ni eu ko si ke mau va kai ke fa mo solo va me ko ni I ta fe mai na wa ko ni e ko hanga ku lau ko pa pre ma ko he ni na to na fe mau I are pa ko ni ke fa ta mau be fa mai na to lo yung ta fa ki a fa pa anga pa be he pe mo si vai moi pe foki ki he ka ta gon go ru tonga ko hi ke no vakai ko hi ke ngai me ko na mana ki ko ki ai ko I he ra ba he kamata o ma he no pe ko pe kai ka ta ne pa ba mala I ngai me ko ai ko ngai me ko ya ak mau be ko fa fe mana ko hi ko ngai me na pio na ho ko i ke te lava ta hai o ma pure I me ko ya ai ko me ai ko ho ko ki he ni pe ko si hangu lau ko ke asi hai fam tal pa nga ko ai pure anga public account e ko asi he mea ko ia ko hai pa anga ku fa pa pau he pure anga ko mea ko mai mo o mai pa ko ne kau ia te asi ia to ta ne mea ko hi ko mea ko ni ke mau fai mo solova ko hi ke ma agi kau ta ha pe ma agi pure anga ko hi ke ua to ho ko mea ko ni e ko tu na tu ko be ta te ne te va kai ta pa ko ia ai ko tu ngai mea ko ia I ko ia ko hinga na e ke ka ko hinga ko to konsea po ate ko hinga ko confident e ku a faingoa ko to konsea he po ate he o ku asi pe ia I he toi palan ko ne rio tonga a ho tairo ko ai kai sea vai nga palo I kai ta ki ko sea pe ia ko na ai pe o sea ko vai nga palo na sea na ai pe na mau to ko tolo a vai nga palo ko au pe mo tare kita pe mo ko ia mo pule io te ulava pe to atu ai palani ko le tonga aspe ai a ho tairo pero te pe ke ma o atu ta ke ba ko ko wat ko me ke alo to koni se ka te pe ke u ka te ke pe e palemia ke o mai ko ia ai tali o hinga ke o ku ke o mai ko ia te ke ma he pule anga ai mai fa mata ke fa mahino o ke ai mo ua ai tonga o ku ke iloto ko sea ko e lulu tai nim o ku iloto ai ngai fa matala a tita mo financial report he tainim o ke iloto nga fa ngawe pe ku oskakato a report he wanoa ke wataha ke drafting I toenga wa me ko ke ta ko si wanoa fa and you have the full access ki ai pe mo ho toenga ko ya ho ka poate ke o mai ko ya ai ngahi ai mo ni me ko ya ke fa mahino mai io pe ikai na ikai ke ai ha mo ua ko uhinga ko ha ke ai ngahi fa matala ko eni e palemia ko hinga he ki ai ai tokanga ma ke he ki he fonga nga ue ai feito una po pese te au ke fai toto nume transparency pe ku ka paule va ko ngoi ke fai ngong o ke ki me aku ki fufu pe ki male e ki he ma mo matau ko pau pe ke mau e ke ko mau fatongia Malo. Kai popo lahi. Ko tui ko tau whatong ia ia. Mo mau toke ekeng mai ngai mea koe. Pa ko fia lahi au ai. Ko ku whakakoi pia ai mea koe ni. Tango lau nau ai ke
na e taimi ko wa fe ua noa ma ko ke ngawe au ko hoko ke tare kita uia I he poate ko ne real tonga ai ko e fufu taimi ko na e ha o purango ia purango ni ko po hiva duan to ke nau osia mahino tu fo ke vaka kita vaka ia to ko covid pe kai fo te ma banga he kauta ko me na ha kauta ko re real tonga ke pangke frala ke no ang ma no tol miliona pe ka pangke frala ka talang pangke frala ka fe ma ha ta ha ke ne hanga o currency pe ho mai re me ko ke puranga fe o hanga o malu e tol miliona ko ave ia ke kauta real tonga ka nau ho ko tu na tol me ko ne ke tari he puranga me ko ia ne pe mai tol miliona tu to tong ben no malu e puranga ka to hoko te unga ko nga kai ke te maha panga tam kuna to covid kai te puna va puna u sia ko to fok me ko me fa mama lai e ko me ko nai hoko a ko wa no ma ko be ko sune nai ko re mai kabineti a ko ya ke a ko mit kabinet pana na ko re me na to ke wa o se ko hinga ko tala fa tongi na fa ke ko mit kabinet ko ni ko ba kai ange ko ha a tu ki he ka ha u ai va ai ngau ke ka ta va puna ke tonga ikina fe mau atahi e fe fona va puna pa ta ka ko i he real tonga o ta mai kai ha u pe ko se ko hi ki te mau lava fa fe tau lagi e me ko ia he te ko ngai me na mau ia e ko fa wa be me ko ia ai o mahino o mau ilo e au e me ko ia hanga ko lago ni e fika ko ni ka te ke ai ko me ko fa ma ke foki hi fu ke ma to fa banga ni mau ia ke fa mo fa tala e me ko ia ka solo ai ko me nai hoko ka toe u mea koe, whakate whito I e whea pau, e pu e ngai ake wapuna, mo amanaki e puna, ka koe mea neha ko, mau wapuna ia, kai ke tui puna ia, kai tānaki pe mau tolu ia. Ai koe mea neha ko. Koe, ki ko let pe ki whatontonu mai, he nai whaiwhetutaki ke he tau pepe ki he nau tauhana e kau taha koe ai MA6 kau se ai nai. O mai nau whamatala, koe uhinga na nau ground nai, he nei ke totongi he ria tonga nau ngahi mo ua, ke nau ngahi u training ai a koe mea tu pau pe ko pau ki whakahoko. Ai training o au ke kau flight attendant, koe kau pailate. Koe tutu uni pau pe ia ai ngahi kau taha aviation if you own an airline. Pa koe heni pe ia au en ngahi mo ua koe ia koe wafe taha ono, wafe taha fitu. Mau ka toi fai ki mo e uhinga mo amount ko ia ai ngahi mo ua ko me na ground nai he nei te ki ai ke update ai a ko ia ka paila te ke ho wa tu ko ni ai puna ko MA60 ia pa anga America ko e foi me ane ta ko e fa mano valua fe America ko toro ko ni ko ta kilu hi va mano fitinga va ngea o ke ai pa mo e ta mano va ngea valwafe vangeao ai ko ka to aman ko ni e USD ko foi mahina pende tol ko lava ma me he fra eke mo ngai fe kungo eni ko ai ko na pe he na ke ya me na mau e MA60 o kai pe ngahi me au fe ma o ke update ai ko schedule pe maintenance but the reason why he na ke totonge na mo wa ke hoko atu ai ako ko ni ke training ko ni ka ko fe ma pe ke ai pe au ke fe ma pe mo oni ko ia pe ma ta hena e ko tu ko me ma ngai ta ni ta fa fe tau lak ko hang la ko ngai he area pau ko pau ke hanga e he ko pe fe tai mia hang ko ni ko pai la te pau ko recurrent pau ke ha o pau ke ngai ke tia hen ma ka ta be mu na to ya ko pe na to luia ko me ko pau ke fai ai na mau hang ma tolo tamuna ai go area pau ke fai mo ai e kauta ha ka kana ke tunga ko ke tu mau fuk mo pa ko ngai ko pau ko ngai ko na spek expire ko mau taimi go ya ko feinga tu ko ke mai me be me kauta ha pa nga tai ko pau ke ha ta ha ya si o sko fo du me pau ha ta ha ya paso ka certify vaka go ni fly do fi ke tu puna fiu ko me ko na ha ko politiki fo ke mulo modolo me ko ya ko hinga la ia kana ka oi ma ware pau ka ma do fare bang mo me ai ka to be me ke ma me o pau ke moto tong motor me ko ya ka nga fu lau kai to tu pa kai ke to yo mai ka me ai ke fai training ko ni mo hoka ko pe ka nga tai o tai mo te ke te vaka o sono fa hu nga me te ai ko ka ta hai ke ha ga to wi fu ka ke ti ha ni ka ta ma to ka ha ta mi tu o jo kia porque ai ko na dolo mo ko la vele pe me ko ni na me mo fita kai mo paso
Toi me ngai fonua he na te takai ma te fa ko. Ko hui ko tunga ko vaka o me ko me nai hoko. Ka ko fe fia pe wai. Fa o si be pale mia te ko le pe tatai mi make he pe one on one be e ke to la hi pe ngai se hu I ai. Ko ia. Pe to fai ki ya. Ka fe fia pe tau ko hina ko. Ka sai au bit. Sai au bit. Malo bit. Malo. Saya ke matuk fa taha mau ko wiki ai me ko. Malo bit. Ko ki feui pe whakau aki pa mo national security. Pe koe malu mo hawa e whanua. Okay. Katak pe ik palemia. Pe koe hatau mea ngawe whiunga ke ta whaaki ko ia Central Intelligence. Ki he hono monita ko ia. Anga hi waka aku huta e whakalao mai ko ki tongani. Whakau aki mo na o mai ai whaito kona tapu. Pe foki ke ngahi waka puna na puna he ata. Malo. Ko be ke mista polisi ke ne tari atu ngai tu ba malo. Io. Ko isi fo foki ai tokanga ki he national security. Nai hange ko fa ho ka te ko si. Nai o si Italia he kabineti ki transfer unity ko ni ki he malo e putunga e polisi. O ku Pena fai lewa hono ai ui e whakataha mo e Minister of Defence, Pirikatia, mo e Secretary Foreign Affairs, ke tala noa. It's a open dialogue. Ke maulawa o mai ha whakatu ke strengthen, pe institutionalize ai unity goni. He te kia ha fu mea pau. O kai pe kinga anu sila mo se eria whakapaanga. Pe au was whakama opo rewa unity ko ni ki longolongo. O ku whataha mai ki ai ono mai ki ai pa mo drugs task force ko koe kau polisi I kolo. Nau whatataha ki ai transnational crime unity. Nau whatataha ki ai. O was kore ai whanki whare kone container. Ke tokoni ki hore ngahi office space. O ku amanaki ke whakahu mai he Minister of Defence ia. Ai pepa kabineti ke whotu ha komiti ai kabineti subcommittee I he national security. Ko e konga whoki ai whatongia o ange ki he response committee ai illicit drugs ai whakafatongia aki a security he dimension ko ni o drugs. Pea ko e whakamamafa ku ave ki ai tokanga I committee ko ia ko no malu I e pota. O ko si ai e patseti o ko swahei ki he CCTV ka atoa e hongo malai wakapuna o international lo. Pea mo uafu. Nau whai ku whakataha pa mo o potungawe ko ia ai protocolo ti pa mo tal o ku nau whai pe mo nau tore ngawe ko ia. Ko toi pen ke coordinated ka mau inherit ka toi umea ko ni me he pureanga montua. Ka ku ia ai tokanga mawahe ke isiu ko ni. Na ku kawat foki ki programa e mia na fai he tanoa ko e pehe ko no launch ai ki programa e mia se kawaki pa mo kau fahinga ku ngawe pe le agon ko tipo ta ko nau fanong he nau mea ko ke nau sai e fai ko ai kau tipo dis ko fakatala noa ko reintegrations ki he tau society. Pea nā ku alu veke ki ai. Ka ku tarat pea mea he ku whakaukau. Nā ku tisa poine au he ku watu ki ai. Nā ku amanaki koe majority kau T-bodies te nau iai. Koe focus ia. Ka nengai ki ku whatonga I tō lahi ai kau T-bodies. Nā ku whatonga I tō lahi ngai NGO. Koe ku frustration ni he koe ngā koe focus I
o hange ku misplace kana ku fetu takrewa ke police commissioner hange o mai ha statistika kau fekau aki ba moe uraki tokola he kau tipotis ua pai country tolu pai ia fa type of crimes o kuhinga no fa fok mai na tolu pe au eke ko high role and functions ai tonga police force he issue gani me pango na je ya o ka ya fainga declared function ia o ange tonga police ka ko uhi pe ko fatongia police en order peace and order and stability o kunau o engage le mana toluia he fafetu taki ai ko point of contact ia me ngai pureanga to pureanga he taimi go amana ke na tuange mai ha taha tipo tai mai po popula ku tuange mai gen ai ko me ale pe ia ka polisi ko no tali fetu taki ke ka NGO in a ad hoc arrangement ke na hanga o mitigate the situation ka ko me ko ke ya fainga palani solid foundation ai fonwani ki ai te ke pa ke hanga fatonga ke o ko uie fakataha ke me ko ya e ka o senior officers ke na hanga nge o toi o mai nge ha fakau hange foko lave na pe pare me ni na mautari ke fa ke o mai ai psychiatric unit ke kau he priority ke to fa panga ko ni considerations ko ya kau ai mono fatonga ai kau tipotis ya facilities ke tau ko isiu ko ni ko isiu mamafa isiu o ku loloto he ku hange ai tau hanga o integrate ko ni o hange ko le tonga ko tataka ni motu mo makahunu o ku kapau e lako hanga fo ni motu ha fotuunga makahunu pe uloto ke pe wai ke loto ke ko pau ke lavea ya pau ke pa ni motu e ko tau sio ko ni ke integration ko ni without a proper process hange ko mena lave ko ke isiu ko I prisone ko vai ka popula ko na uriwanga o tuku trucks o ku tupunga ia me ka fai ka mo nga fa liwanga fa la mali he kai lava ha a malunga ta o fe ka popula pe ka trucks ta o fina don mon fa ko me ya ko investment ko ni o fai nga fu a ko ni o inappropriate ko ta ata kai pa ni ha ya silence ai fai nga ata mai ka ko anga ia ik faka kau o fie ma o ke tau te reintegrate ko tai mo na o se ko ai tapu ne fare area he tau ko si ka tau si pena lave ke ave ai issue ko ni trucks he ka fa fonga ko na constituency pena ku i le vai ko office kolo mo mau ku committee faka tonga fitu ke na mai nga ki update mai na wa usia na o mai na wa usia pa o mai ai mo ngai ho ha ki ha me nga ue ke fraivia police kolo ka ko osi ko e na fa matala pa ko tali na fai ai ka ke utuia e lava he pura nga facilitate mo fe ma fa me nga ue ka ko ni ko hanga ko fa ka ki hanga ho mo fa matala anga mo kore ke ka takilotu ke tau to ko mai ka fai fe ka ko palo pare mai lo loto ia issue ya ka bahe kai o farea ki pe foki farea rea o pe feitu tene tau ia ngai mea goni o fare mama ko farea ko ben fare loto ai ko tau no fo gon ko tau ta no gon ke tau security o fai ho ha ia ke tau lava o ko ai pe mo fo tu o si willing pe ki ai navy ai minister defense ko fakau ka gon e petrol poti. Os fenga po tunga polisi ke o mai na petrol poti. Ka ko u atai os o mai me otumotu. O ku asi mai u ata faita i mai ngai fu waka. Ko Ukraina go boya. Ai ko ngai fu me go hiki koloa. Ko ngai fu ata go ni ko ngai fu Ukraina I loto tahi.
Aia o hinga ia, o ku ia e ngahi, tua e peke o lawe te pe me koni. Koe whainga taa anga o e tau whe a uhi, pia moe networka koni, moe tau i koni ai drugs. He koe ke hange ia koe na tula o e kaiha a ai kou tauanga maheni ki ai. Hao hataha kaiha o tau turi o mak whafoke koloa, tau tea, ta osi kaiha ai. Ka koe drugs ia, koe fu networka ia. Fu networka ia o ku paanga lalahi. Pea o ku integrate ko tau society, e ngahi mawhai maalunga. Pea o ku whai e tokanga ki ai, o ku nā ku whakaeke koe lahe ho haa mai e mitia, ki kau polisi, whe kau aki mo u drugs na mau i panke, mau i whe, mau i tori. Koe nau whakatala noa mai ka au, koe uhinga koe ke nau tuku mai ei whakamatala. Koe ui koe nā tula nau koe ni. Oku loloto. Pe e malawa ke to hanau foi statement ko toa pe, he e whahai koe oku nau i he networka koe ni, ke nau lava manipulate o taiveti. Oku nau ngau e whakalongolong ke mea koe ni, pe oku nau whakaata ngahi mea ke hoko, ka nau hanga trace. O kai ke tui, oku kai ke mahu inga ia kau polisi he whatongia koe ni. Kau nau kore mai mea ngāue, pau kos tari he pare mea pa mo komiti kone illicit drugs. Ai mea ngāue na nau kore, mo whakaivia. He koe uhi koe natula koe overtime e ngāue kau ofisa koe ni. Te nau toki lava mō polaisi, he time kou kai ke toi move holai u mea lere he po uri, he uha. Ai oku iai ai tokanga mawahi. O si mahino pe tala whatongia he ose symposiumi. Ka wai whaingata ia aki he uteke lava ko ordinated. Nā ulawe he uike atu, ai kuongoi he ose mau whakataha. Koe ngahi initiativi na e kore ke whakapaanga geni. O hange ia ha tau tafuafi. Ave wafewhie taha tuku o te pot ngawe koe. Ave wafewhie taha tuku o te pot ngawe koe. Ka koe natula e awhi ke haitaki e whewhie. Kai lava ke mo ui. Ai o koe whakamao popo iau whai e pot ngawe polisi. Te uki lawe to i pe au ia ke mea koe ni koe tamate awhi. Nei whakafua kawa e toko tolu noa kau firefighters. Ane awhi. Na mau kore i pe facility koe ni tonga hai ke whae tānang tōnga e kau firefighters. I he aini koe tonga hai. He aho tua pule lolo. Pea koe staria he kabineti. Koe hei mea nau hanga whatonga e pako whilawe toi pei ki hene hau ke MPE. Nā ku whatonga ngai. Koe konga e whe mao i lau ko pau ke nau mai na tō fuakawa ki he minister polisi. Ho nau whatongia. Mea nei nau wongo i ai he whakarea koe ni. Te mau whai oskia verenga tūku i ngata. Ho mau whatongia. Ko nofo whakaukau. Ko e ngahi wahenga ko ni beu fituafe, beu waluafe, beu hiwafe. Ko ku ausiai. Na ku ho mai ki wharea rea. O gai mea e koe committee, subcommittee. Pea ku wahe ia. Wahe whakafoi, whakata. Ka koe ku whanonga koe ane awhi. O ku whai whakawa koe a he tuunga koe. Nā ku ongoi o ku hala. Ai whainga whakaukau koe a. Tupunga pe he mau whakawa. Ke mau whai o mau tuku ngata. Ka koe when ofo ne whakaukau ke ue wahe. Pe he tō kua. Ka pahe kai ke wahe ia. Kai ke oa kau meimi pai ke whata. Ka malawa whokia he kai ke tahanga mahino e whoi processi. Ko whoi processi o ku ke fuakawa te ke whai aki hole rei taha tōku i ngata. O hinga e kau with or without supervisions. Hamea o ku lawai he firefighters o fuakawa
kai tari hange ko mau tolu ko ni e ngai tunga ko ni ki au o whakawhie maari e pe wahea ke whakahoko le rea a ngai whakataha ko ia without the incentive o port fee. O ko hangarewa o mai mea ko ia kau whaiangonga ki he MPE. Ko e o maulotonga kou flu he review ai whatongia pa mo tu e lao a MPE. Mea panga ko e lao lolotonga MPE o kune articulate pe i he fu ministry katoa ai mawhai bea minister. Me he CEO ki he kaunga aue hala ke lave ai lao lolotonga ki o nau whatongia. Pea koangerewa mawhaia ki he minister ke ne whakanofo hapoate. Aki e ne whakakau koe poate koe ni e lele ia koe hono whakalere. Ka kou whia oate mea koe ni. Koe whakakau e poate kau tare kita i he context o company law, o company act. O ku uhinga ia koe kau shareholder ke nau protect a e nau interest i he nau investment koe. Tau hanga na tolo inherit mai foi whakaukau koe ke whakaukau MPE. Feire lao ia ke ne hanga o articulate ha function mo ha role ai ministry. He koe ministry te nau hold ai interest as shareholder. Koe whehu ia koe o ko hanga o hake. Koe tau toi hanga koe toi whakatua institution koe ke ne hanga ia hange hatau ai ni mamaa o tau mindset ye. Hange u ai ke pehe te tau independent hono whakalere. Koe whehu ia ko hoa au ki ai pe whole he poate ai interest as shareholder. Pe koe interest pe anau tolu. Aia koe palparema kou tau whetau lake moi lulu tai he ahoni. O ku play he poate ia role. Ai ne wheila koe ni koe na e lulu tai he ahoni. Pea kuhinga e review koe ni, hange koe ni, te wat koe e whatata koe ni. Koe stipulation he lao, koe kau poate, ke nau hanga o tau pehe o monitoa koe hafua u. Ka koe ne kau whaengo. At the end of that process, ko pau ke submiti mai business plan. Pea koe ne endorse pe he minister on behalf of the shareholder, of mahu inga rewa whia mau rewa ai public enterprise ke now navigate and now implementation according to the business plan. Koe role mo found lewa po ate stipulated ke now monitor ai implementations. O kui kai ke utu iau ko honau whatongia ke now react o whaitu tuon outside o business plan. Koe I siu tatau peno tau oha ke mau pe I wharearea I he mea koe budget allocations. Mahana o si lawe ke he mea koe ni, ke mohanga whatonga I taimu kou koe ke whetau tau laki ai fufo I whole mechanism pe koe process. Nai whakahoko atu me he podium koe ni, koe paanga wholau, nai allocate he budget e wafa wanima. Nai whiunga mai 5.5 miliona. I ti se mape, o si hao e whakamore koa ni mapoini ua. Ko poini ente o hanga oa. Neongo e mahu haaka ko meni ko lawa whakatonga I. Lack of proper planning. Nai osto tonu ko taimgo allocate e wholau, o si lawa na to anticipate u annual meeting events mea. O mai he pacheti. Whikaua ki ai, lack of internal control system. Ke pehe hau koe ai request for lau, pa te siohifo ke here pau mei maha, pa te whoki mai. Kai alu pea au ke maha, hoko te he tua maha. Ka koe uhinga whakalawe pe ki ai ina pika piksa. Koe ia. Koe business plan pau ke whakahu mai ki mua he tau whapanga. Tau whapanga o si I sune
business planning mahina e ua o ku aia koe review koe ni ke tahanga vete whakalere o unlock ai ngai feitu o inefficiency koe whakamore koe woua toluen ai poa tepe Port of Director Institution taha 0.5 miliona koe wahenga koe ministry o taha 0.5 miliona ka koe na function ke monitor public enterprise tok fehui mai mega Malapito ek palemia mafenga mali ko fehui pia tokoni paanga kon ko ki ngai family ko ne wisia tafea ko ngai family ko ta fi hak fai ka tokoni pia na ke lave pe kia paanga tokoni ki mo fitengi ko paanga e fi hak tokoni gai sta ton palemia ki me ko ya ka mosto aloket me singa tu ki ai ke ne tokanga e ia ko ai ton ke ka we pa pe mo ngai mo ui ke ha mo ia ko ha ne nga hi me ku film ko po ngai mo hanga dia ko la ta to ngai ko campaign ke hui ko me mo ngai fu me la lai ai fu hi ko veve ko tu ke ton ai o me fa va mo fa tu pa ke ai ka wai ai mo ftengi pa ko ngo u hala la ko ne u ko na ta toksi tu me ko sapata ki muat mo sapate ku osi na taka yo ka nga ni mo identify fitu foi ape wano ai ko na me ke palemia o ston ke fa nga we ke te na aku ko le fa papa langi na prone ko uha ko tope e lalo na falgi na to ria e vai ai ko mai pa ngai ko ni ke fa moleki ki he os identify he na saber he pouco ia pa mo mau saber he sabatet ki mo saber ba to saber po ai imagino ko na to ko me ko ni pa ko emergency ta hai o to moto ha pai na ma to fo me fica aqui me sanitation ka ka ge tres ko fa pa to ha ma ko mo to ni ko ai ko ta miliona ko fa malo no tuang mai ki fa ho ka fa to ngia ko ai ko ngai me fa vave ka tolo i mahana ho ko fa ta maki kata ki to ni pale mia muy to pe i siu ko ya e anga fefe nai homo hanga o fa papa i ko foi pa anga to ko ni ngai ake ngai family ko e fili ki hono to e haki ko ngai apno anga ki ai wo save pe timia ga mete ki wa ke va ai ki ngai fa tamaki pa una osi algo pe na to na takai pe na to takai ka mo he takai o ilo ko u apita tau be o ku ilalo ko he vai ai was identify pe ngai save ga na to ai ko la ta ko fitu ko ni halavave ko isileri algo ta fa ko ki popua o ta fa ko ni anana ko ga ko inga nga fefe mo fa papa i tokoni e foi paanga te nau te mo atu ai ko mea he ke to lava iao ko mea ke aluha ke foundation ki olunga me he vai pa mau ki tanu dureva to fale ke lava pe lue me hala ki ai ko na pikam ko victim ko na ho ko prone ko ki mea ko hi ko tanu taka ngai apia ko na lava tanu pa ko vai ko he fitu ha ule vai ke fitu ko ni uia ka ai ko fainga ku kai ke na lava na to fa me ke na situation ko me le ho ko ke fa to ko ni kana malopito e ki palemia e mafunga mali ki ai te deve me ko ni nanga o lo tonga fa ma popo ke fa more ko ai forum ka ko si ko time to ton wen ke fa hoko ki kakai ka bau ke ia ha mo ua e pure anga o kia ki mo tolu ke mo fa hoko mai he weekend ki mo wikau ke lava o kau ke fa ma popo ko tu ko tai mini ko mo ua pe o mai me va pa nei mo ki kau me na mai o la na fa le cynic hotel ai ko winga pe ke o atu foi platform go ni ta o kune claim na ya ha service na ni fa hoko ki he pure anga he time forum time ke o mai ki mo fa ma popo i to ko na te pale mi ai malo pito e ki palemia ka ha ta pe fe hui ko ni ka tau matuku ko e muy tu pe i he la kanga ko ia ka poate ko ia na fangata ko pa mi TDP ai nei ka foka te vita lave mau i no fangata ko ia ni la kanga i poate ko ni ka ko mahino pe foki ko to taha ko ni ko fanga puli anga ia ai vai fonua ewa o ku ke falala anga pe ke to taha ko ni ke ne to fatongia ko ia pe ko fe hui no wape pe o ku pe lava pe ke famal ala mai ki ai ek palemia pe mo ni nai ko over ila milionai to tongi ko ia e ka loia ko ni he panke TDP malo
Ia koe whamai whakatapu koe whamatala ko mau e ko fok toki hua tu ne pati ko ke na whapapau koe whamatala mau mai pehe I he waha au e ua over he ua miliona kai ke fok ngai whamatala ia ka ku ngai fitu ke ka ku toki hua e pati fok ko no wakai ai ngai ko ia koe mea koe ni ki he toko ua ko na o si ane nangata hua ni ma ko o February ai koe sea ai ko pen mea pe mo te tala mau pehe pe fetong ia ko na hoko na taimi he taimi mo pe mau fetong ko hui ko mau pe ka fetong ya toa ai me ka mau lava ai me ko me ko ki he flalanga mo me ko tui ko ngahi me ke he ia ka mau pe fe mau ke fa fetong I ngahi me ko ni ko hui ka lava le ya tu mo solova ai me ko mo fa am ke tu ko ai hopo pa ma bo po pe te fa am ke te hoko ai flalanga ai pange ko ni ko ne fai fatong ia Mama pito e ki palemia la vepe nga hi fata ko ki muana e fa hoko mai o ku na e fatau ai hotel ko ni I vavau pe ko ki feu I pe ya ko hana la hi fa moli ko no fatau ko ni ko ni fa lile pe ko pa nga ko ni fatau aki ko to me pa set fe pe ko retirement ni malo ko me ko na flave I ko me puranga ko me ka ta pate ko ne ai pate ko ni ai ka ngai fa puranga ai na nau ai fa ko na ko fa ko ne me I farm ron tu ai me ko ka ko tu tu ne na nau fa I pate ko ya malo Malo ka whaingongo, pea koutui o kulahi pe ngahi ka venga ke whaihano tālanga I, ka koe taimi whainga maari e ia, ku maa ki he tau polokalama he whiawhini. Ka whamalo watu ki o mo mea mai he whiawhini, pea te whai pe ai polokalama tatau I he whalaite ka hau, ka te mau te confirmat pe ai taimi te tau whahoko ai ngawe ko ia. Whamalo ke ek palemia ka uma e ho ek minister I hen ke whahoko atu a ngai whamatala ke nau ngawe o kwhai ka tau whaosi. Pe koe ke leso tau eiki mo whai o tua mo whiho lau maari maa noni ke no whoi e te mau tolu I he hoa tāni pe au na ahili ka whai pe o taingata. Amen. Polokalama makehe e whiawhiani o te pea e whamalo ki a tek mo tolo no kotoa pe hange koia koe whainga maalia mo e palemia tonga pe he whoki ki he toinga koia o e kapneti kai malo homo mea mai whaafunga e te peka o whawhatongia meheni tupo lea alipate ki sina lisia tana tohi kaukatarina tohi tu au whātu.